Happy birthday Arne Slot. Pagi nanti kita akan bertemu Atletico Madrid di Anfield dalam perlawanan UEFA Champions League. Stay tuned to the end of the video untuk match prediction aku. Rekod Liverpool dengan Simeone's Atletico Madrid ni agak sengit. 2 wins, 2 loss. But Liverpool menang lah the last 2 games. Kalau korang ingat, the last game kita menang 2-0 jaringan Diego Jota dengan Sadio Mane. Rindu lah Diego Jota. Actually, Atletico ni datang Anfield dengan form yang teruk. 1 wins je dari 4 games. Tapi diorang menang lah the last game lawan Villarreal. Dengan ketiadaannya player of the season diorang last season, Julian Alvarez akan menjadi a huge blow. But they still have good players lah. Macam Koke, Llorente, Barrios, Antoine Griezmann, Solos. So kita kena expect a tough game. Kau jangan terkejut lah macam mana Simeone akan main nanti. For Liverpool pula kita ada satu je injury, Lord Jones. So okey lah. Dan player clutch kita, Federico Chiesa, is ineligible for Champions League. With Everton punya game is coming soon, tak sampai 2 hari bro. Aku harap Arne Slot rotate lah kali ni. Aku expect Milos Kerkez dengan Frimpong to start as wing back. So maknanya Zoboslai akan start at midfield lah dengan Gravenberch. So kita boleh rest McAllister. But one thing, aku ada feeling Isak akan start. Dia takkan main full match lah. Dia maybe 60 minutes or maybe half time dia akan kena sub. Ini just aku punya feeling lah. Aku rasa dia akan start for this match. Aku harap Liverpool dapat bagi birthday present yang best untuk Arne Slot. Match prediction aku, Liverpool menang 2-1. Kita tengok je lah pagi ni.